Sredinom 1998. godine nalazio sam se na dužnosti komandanta 549. motorizovane brigade u Prizrenu. U to vrijeme teroristi su već držali oko 45% teritorije Kosova i Metohije. Svi komunikacijski pravci između Kosova i Metohije, osim pravca preko Brezovice, bili su presečeni. A samo u nekim ređim situacijama i uz pratnju konvoji su mogli da idu pravcem Prizren, Suva Reka, Dulje, Štimlje, Priština. Komunikacijski pravci sa pravca Đakovice također su bili presečeni, a od Peći prema Kosovskoj Mitrovici također su bili svakodnevni incidenti ili presretanje autobusa, napadi na policijske patrole. Što se tiče stanovništva, srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, ono se tad nalazilo ovako u jednoj, da kažem, dosta teškoj situaciji. Bilo je dosta zahtjeva i dolazaka ljudi na kapiju moje kasarne u Prizrenu. Bilo je mnogo razgovora prilikom susreta u gradu, gdje su jednostavno ljudi iznosili svoje probleme, pitali šta preduzima država i šta će preduzeti vojska, jer se nesigurnost osjećala na Kosovu i Metohiji na svakom koraku. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, u to vrijeme već je na teritoriji Prizrena i Đakovice bilo povećano brojno stanje. A negdje baš u leto u Prizren je došla i jedna jedinica SAJ-a iz Beograda. To je specijalna antiteroristička jedinica. A također takva jedna jedinica se nalazila i u rejonu Prištine, u Ajvaliji, i ona je uvijek stacionirala na Kosovu i Metohiji. Dolazak tih jedinica pozitivno je inače delovao na moral stanovništva i mi iz vojske smo praktično se obradovali i samim pojačavanjem snaga i dolaskom tih specijalnih jedinica. Negde sredinom jula 1998. godine, kada je baš situacija već bila, na samoj ivici ključanja, u rejon Prizrena stigla je i jedna jedinica, odnosno 37. odred posebnih jedinica policije iz Niša. I on je smješten komanda u Prizrenu u mojoj kasarni, jedna četa u Suvoj Reci i jedna četa u Orahovcu. Baš u to vrijeme, odmah po njihovom pristizanju, desilo se, jedan od najvažnijih događaja u 1998. godini. Naime, teroristi su 17. jula popodne zauzeli Orahovac. Iako se u Orahovcu tog dana nalazila ta jedna četa posebnih jedinica policije iz Niša i ona je tog dana pokušala da dođe do Velike Hoče, tamo je naišla na putu na zasedu šiptarskih terorističkih snaga, vodila borbu sa njima i zatim se povukla u Orahovac. Ona je bila razmeštena u rejonu policijske stanice Orahovca i hotela Orvin u Orahovcu. Kada su teroristi u popodnevnim časovima sa svih strana upali u Orahovac, policija je ostala blokirana u policijskoj stanici i u hotelu. Ja sam 3 dana ranije iz svoje izviđačke čete uputio u Orahovac kapetana Petrovića sa zadatkom da osmatra posebno prema Vran steni, to je jedan objekat iznad Orahovca, i Velikoj i Maloj Krasti, gdje se tih dana pojavljivali teroristi u uniformama u većem broju. Tako da je i on ostao blokiran
u policijskoj stanici u Orahovcu. Kada je Orahovac zauzet, dobio sam informaciju odmah od načelnika MUP-a Prizren, pukovnika Zekavice, i te večeri smo se jednostavno dogovarali šta možemo da preduzmemo. Ali i ja i on morali smo da čekamo odluke iz Prištine. Ja sam odmah pozvao svoju komandu, a uputio sam i telegram gdje se ih obavestio da su šiptarske terorističke snage zauzele Orahovac. U toku noći, izlazeći ispred svoje kancelarije u kasarni, u daljini sam u više navrata čuo rafalnu paljbu i poneku detonaciju. Tad nisam znao da li se borbe vode u Orahovcu ili u selima Zorčištu, Retimlju, Opteruši, gdje je posebno u Zorčištu postojao veći broj srpskog stanovništva, a po nekoliko porodica je živjelo u Retimlju i u Opteruši. U rano jutro već više puta sam se čuo sa komandom korpusa. Obavestio sam svoje komandante i borbene grupe koje su se nalazile na terenu da povećaju svoju budnost. Negde u prepodnevnim časovima, nešto posle 11, nazvao me general Pavković i rekao da vršim pripreme i da će vrlo brzo početi akcija snaga MUP-a na oslobađanju Orahovca, a da ja sa svojim snagama izvršim samo artiljerijsku podršku, onako kako to MUP bude zahtevao. Istovremeno mi je rekao da odem na komandno mesto moje borbene grupe 3, to je u rejonu Mahadri Mahale, u blizini jednog velikog sela Rogovo, koje se nalazi između Đakovice i Prizrena. Ja sam naredio komandantu borbene grupe 3, u to vrijeme kapetanu prve klase Paravinji, koji je artiljerac, da pripremi potrebne artiljerijske vatre na pravcu Zrze, Bela Crkva, Orahovac i dalje prema Mališevu, i da me čeka jer ću ja najdalje za sat vremena stići u njegov rejon. Pošao sam samo sa jednim vozilom i sa 2 policajca. U putu sam sreo moja 2 majora, majora Đokića i majora Konjikovca. Uzeo sam i njih i poveo na komandno mesto borbene grupe 3. Kada sam stigao, u stvari još u dolasku u rejonu Zrza, uočio sam nekoliko vozila MUP-a i jedan borbeni transporter M60. Pošto te ljude poznajem, to je bio potpukovnik Đuričić, tu je bio i kapetan, inače svi ga znaju i tad su ga još zvali kao general. Ja sam se kratko zaustavio kod njih, rekli su mi da pripremaju svoje snage, to je PJP četa iz Prizrena, da očekuju da stigne PJP odred, u stvari odred Saja iz rejona Prištine, i da stigne također PJP četa iz rejona Đakovice. Ja sam rekao da ću ih ja podržati vatrom artiljerije, ali pošto nisu njihove jedinice tu još bile kompletne, ja sam produžio na moje komandno mesto. Po dolasku u rejon Mahadri Mahale javio sam se generalu Pavkoviću, koji me pitao da li je, što se mene tiče, sve spremno. Ja sam rekao da je sve spremno, a on je onda rekao, ipak trebaš biti u neposrednoj blizini snaga MUP i moraš ih podržati i sa oklopnim sredstvima. Tako da sam ja naredio da odmah krene jedan policijski bov, 3 tenka i 2 prage.
u rejon sela Zrze, ali sam im odmah, pošto su se oni također nalazili tu na terenu, naredio da se rasporede i da budu nevidljivi u rejonu silosa i železničke stanice Zrze, gdje je bilo dosta prostora da se maskiraju borbena sredstva. Posle nekog vremena, kada sam govorio vatre koje treba otvoriti iz artiljerijskih oruđa za podršku snaga MUP-a, i sam sam krenuo i u rejonu Zrza ponovo se video sa komandnim sastavom MUP-a. Tu smo kratko razmenili mišljenja o tome kako bi trebalo krenuti u napad pre svega na Belu crkvu, jer Bela crkva je tad bila pod kontrolom terorista, a mi smo bili u Zrzama. To je rastojanje možda kilometar do kilometar i pol. Ovi moji drugovi iz MUP-a su prihvatili neke moje sugestije i ja sam produžio prema silosima u Zrzu gdje su se nalazile moje snage. Tu sam se javio radio vezom generalu Pavkoviću da su moje snage i da sam ja baš u neposrednoj blizini na nekoliko stotina metara od terorista i da čekamo da se kompletiraju snage MUP-a koje će krenuti u napad. Znam i sjećam se da je dan bio vrlo, da kažem, ovako topao. Mislim da je temperatura bila preko 35 stepeni. I mi smo tu u jednoj ladovini sedeli, ja sa svoja 2 majora, i kratko se dogovarali kako bi to bilo, pošto je ispred nas bila Bela crkva koja je vrlo, vrlo veliko selo. Ima sigurno možda čak i do 2000 stanovnika. Više puta sam imao pozive od generala Pavkovića, da kažem gotovo na svakih 5 minuta, gdje me pitao to kad će, jesu li stigli. Ja kažem, nema još nikoga. Ja sam otišao daleko ispred njih i izvestit ću vas kad oni budu stigli u moj rejon. Možda je bilo negdje oko 3 sata kada sam čuo brujanje po dubini i zaključio da to stižu snage MUP-a. Posle 3 sata na tom pravcu između Zrza i prema Beloj crkvi pojavila se kolona Saja iz Prištine. To je ovako bila vrlo moćna jedinica po naoružanju. Imali su i dosta oklopa, dosta sredstava koje su sami montirali na razna vozila kao što su Tamovi 110 koje su prethodno oklopili. Tako da su imali i sredstava koje mi u vojsci još uvijek nismo imali, automatske bacače granata, zatim naše trocevne topove i svu drugu borbenu tehniku. Negdje oko 3:15 već su otpočele borbe, jer posebne jedinice policije iz rejona Prizrena, koje su bile, sa kojima sam se već ranije video, su krenuli na levom krilu prema vinogradima iznad Bele crkve. Vrlo brzo su stupili u borbu, imali su jedan oklopni transporter M60 i koliko sam ja mogao sa svog pravca da vidim, napredovali su i možda posle pola sata borbe već ušli u rejon vinograda. Ja sam otvorio artiljerijsku vatru po određenim objektima iznad same Bele crkve, gdje su se po mojoj proceni nalazila vatrene tačke i mitraljezka gnezda koja drže pod kontrolom polje ispred Bele crkve. Saj je također krenuo u napad, a onda je otvorena uraganska vatra iz rejona Bele crkve.
počela je i minobacačka vatra sa strane šiptarskih terorista, protivavionski mitraljezi, tako da je čak i rejon gdje smo se mi nalazili već bio pod vatrom mitraljeza, minobacača, a zaključio sam pojedinačno i snajpera. U rejonu silosa imao sam i osmatrača koji je izveštavao kako napreduju snage MUP-a. Međutim, snage koji su se nalazile neposredno ispred mene, Saja, posle prve razmene vatre sa šiptarskim teroristima, stale su na toj liniji. I jednostavno više nije bilo pokreta naprijed. Ja sam izveštavao Pavkovića, zvao je svakih 5 minuta kako napreduju snage i izvestio sam ga da su stale. Pa onda više puta ponovo njegovi pozivi, ja kažem, ne idu naprijed. Pa onda njegov zahtjev da im ja naredim da krenu ponovo naprijed. Ja kažem, one nisu pod mojom komandom, ne mogu ja njima da naredim. I dalje sam povremeno podržavao sa artiljerijom, jer su snage posebnih jedinica policije iz Prizrena i Đakovice, bez obzira na Saj, na levom krilu napredovale. Posebno Saj iz Prizrena, odnosno PJP iz Prizrena. Već je bilo daleko odmaklo popodne. Vidim da je general Pavković bio prilično ljut i zove me u jednom momentu i kaže, pa dobro, jel ti ne možeš ništa da učiniš? Ja kažem, pa rekli ste mi da samo podržavam MUP. Ja nemam svojih snaga osim posade ova 3 tenka, 2 prage i toga jednog bova u kome nije bila kompletna posada. Ali kada je rekao, ti zar ništa ne možeš da učiniš, ja sam rekao, mogu, evo ja ću da idem sam. I tako smo mi prvi put krenuli u borbu sa teroristima, sa jednom ovako većom grupacijom terorista. Naredio sam ovim mojim majoru Konjikovcu da ode odmah do Saja da svoju tehniku sklone sa puta. Major Đokić je odmah javio i tenkovi su izašli na put, prage su tamo gdje su bile maskirane izašli na put i odmah smo napravili onu kombinaciju tenk pa iza njega praga, tenk iza njega praga, tenk iza njega bov, na začelju moj puh. A onda dobro znam, iza prvoga tenka ja, major Konjikovac, moja 2 vojna policajca, iza druge prage major Đokić. Istina, na svakom tenku sam imao starešinu. Na prvom tenku komandir tenkovske čete potporučnik Nikolić, na drugom tenku je bio kapetan i na trećem tenku je također bio, ali pešadijski kapetan koji je samoinicijativno, kada je čuo da se kreće u borbu Boban, samoinicijativno seo u tenk i došao u taj rejon. Krenuli smo, iako je bilo dejstvovalo je samo naš mitraljez protivavionski mitraljez sa tenka i praga par puta u kratkim rafalima. Kada smo se približili Beloj crkvi, to je selo karakteristično, inače šiptarsko, gdje su sve kuće ograđene visokim zidovima od betonskih blokova. Kad smo stigli do prvih kuća, tu vidimo da u kanalu leže pripadnici PJP čete iz Đakovice. Među njima vidim i mog rođenog brata. I normalno, pošto spoznajem te momke, jako su dobri bili borci, ja im kažem, pa šta ste zalegli, što ne idete naprijed? Pa kaže, mi smo došli do ovde, ali nema nikoga drugog da nas prati. A vidim
u kanalu pored njih vidim šiptarske ručne bacače ostavljene, vidim mine, rasuta municija, jer su šiptari napustili taj položaj. A odmah ispred njih na 10 metara prva prepreka na putu. Pošto se tu nalazilo u jednoj šiptarskoj kući prodavnica poljoprivredne mehanizacije, tanjirače i drljače iz tog stovarišta su bile iznete na put. Preko tanjirača okrenute drljače sa onim šiljcima prema nama i onda sve to povezano s ajlama. Pošto je toga bilo onako puno, vidim da to ljudi ne bi mogli da sklone i ja samo viknem onome mom komandiru na tenku, potporučnik Nikoliću, baci sajlu. I onu veliku tenkovsku sajlu samo otkači, baci napred. Ja sa potpukovnikom Konjikovcom je ubacim među one drljače i stavim na one šiljke. Tenk kretanjem unazad jednostavno rastrgne na polovinu celu tu barikadu. Odmah su dotrčali ovi momci policajci iz PP čete Đakovica i sa nama zajedno smo je sklonili da može tehnika da prođe. Sljedeća barikada je bila samo 200 metara dalje, ali već u samom selu, blizu samog centra sela. I ona se je sastojala od 2 reda džakova punjenih peskom. Mi smo se vratili opet iza tenka, ali sad nas je već bilo daleko više. Sad je uz te kamene, uz te betonske zidove iza tenkova krenula i ta policija iz Đakovice. Naredio sam da tenk dejstvuje topom po toj barikadi, a da prage dejstvuju po otvorenim prozorima, isto tako i tenkovski mitraljezi. U jednom naletu došli smo do te raskrsnice gde je otprilike i centar sela Bela Crkva. Toliko je naš taj prodor bio brz, iznenadan, uz vatru artiljerije koja je nešto možda na 100-200 metara ispred nas dejstvovala, da se kompletna šiptarska jedinica dala u bekstvo. Ali mi smo uspjeli tu da zarobimo šiptarskog komandanta odbrane sela, poručnika po činu. Jedinica PP iz Prizrena, koja je dejstvovala kroz vinograde, sa levog boka je uspjela da zauzme najdominantniji objekat iznad Bele Crkve i da one njihove vatrene tačke po kojima je dejstvovala artiljerija zauzme. I jednostavno šiptari su pobegli iz kompletnog sela Bela Crkva. Mi smo za kratko se tu videli, da sad preciziramo, jer sam odmah smatrao da treba da nastavimo prema Orahovcu. Tražio sam da prizrenska četa sada promeni pravac, da prođe kroz selo Bela Crkva i pređe na desno krilo preko objekata Amovac i ide preko tih brda, kako bi sadejstvovala vojsci i saju koja će ići neposredno asfaltnim putem prema Orahovcu. A da četa iz Đakovice nastavi kroz vinograde prema selu Donji i Gornji Potočani i da praktično levim krilom sadejstvuje kada budemo došli do samog Orahovca. Tad sam imao prvi susret u selu sa komandantom Saja, koji je došao sa džipom i kad sam ja rekao krećemo dalje, on kaže pa nećemo da krećemo dalje, mi imamo 3 dana posla ovdje u ovom selu. Ja kažem kakvog posla imate u ovom selu? Pa kaže da pregledamo svaku kuću. Ja kažem nećemo čekati ni jednog trenutka, mi odmah krećemo prema Orahovcu. I mi smo krenuli. Saj je ostao u tom selu. Istina, u Saju
sam tada video i jednog od komandira koji je bio moj pitomac u Vojnoj akademiji. On je danas komandant Saja. U to vrijeme bio je poručnik ili kapetan Vulević. Verovatno što bilo ga je sramota kada je video da vojska odmah kreće dalje i on je sa svojim borbenim timom išao neposredno uz mene. Napredovali smo prema Orahovcu dosta oprezno, jer polako se spuštao i mrak. Uspjeli smo pre mraka da dođemo do rejona Brnjače. To je rejon podruma, velikog podruma ove firme Orvin, i tu se također nalazila i fabrika plastičnih masa, mislim da se zove 27. ili 28. novembar. I kada sam video da je tu već pao mrak, tu sam zaustavio svoje jedinice sa planom da obezbedimo da Saj se rasporedi oko tih objekata, a da se ja sa svojim snagama, tako sam planirao, vratim snage tamo na svoje položaje, ja se vratim u Prizren i da sutri dan nastavimo dalje. Tu sam drugi kontakt imao sa tim komandantom Saja koji je rekao, kad nas je video gdje se nalazimo, odlično, vi se tu, kaže, nalazite i da nas obezbedite u toku noći. Ja sam rekao, imaš pola sata da obezbediš svoje snage, ja se vraćam za Prizren. Pa je tu bilo možda malo, da kažem, diskusije. Kaže, ja ću odmah zvati generala Pavkovića, kažem, zovi koga hoćeš, imaš samo pola sata, ja se vraćam za Prizren. Kada je prošlo pola sata, ja sam već bio izdao naređenja, moje snage su otišle u rejon borbene grupe 3, ja u Prizren. Čim sam došao u Prizren, u putu sa svojim starešinama sam izanalizirao da mi ne možemo ići u napad, a da nemamo svoje snage. Jer praktično ja sam išao ovdje u napad sa 2 majora, 2 vojna policajca i u međuvremenu je bio stigao i moj načelnik bezbednosti. Naredio sam da za sutra budu spremne četa vojne policije, izviđačka četa, 1 motorizovani vod pešadije, 1 minobacački vod 120 mm i još 3 tenka, ali iz kasarne u Prizrenu. I da u 7 sati praktično, da se odmaraju do 7 sati narednog dana, 18. jula, a da u 8 sati već krećemo kako bi u 9 sati bili na polaznim položajima za napad. Čim sam stigao u Prizren, zvao me general Pavković i pitao zašto sam se vratio u Prizren, zašto nisam ostao tamo. Ja sam ukratko izneo kako se odvijala borbena dejstva, da sam gotovo sam sa četama PJP iz Đakovice i iz Prizrena bio u napadu i da ja bez svoje vojske više i bez ljudi kojima komandujem neću ići u napad. Da sam izdao takva naređenja, on je rekao dobro, u redu, ali kreni ujutru što ranije, u 5 sati, 6 sati. Ja sam rekao, već sam izdao ta naređenja i neću da ih menjam. Pa kaže, MUP će krenuti u 6 sati u napad. Ja sam rekao, po mojoj proceni i ove ljude koje sam ja vidio, sigurno neće krenuti u napad. A ja ću sigurno biti do 9 sati na početnom položaju. Tako je i bilo. Ja sam negde oko 9 sati bio u rejonu Brnjače, ali se tu nisam zaustavio. U prolasku sam video kako pojedinci iz te jedinice izlaze i umivaju se na česu. Prošao sam ih za možda neki kilometar. U međuvremenu mom
majoru Dimovu pokazao mesto za minobacački vod 120 mm i on je odmah počeo da priprema vatre minobacača. U međuvremenu sam se također video i sa komandirima iz Đakovice, iz Prizrena i samo smo potvrdili ono što smo već prethodnog dana bili dogovorili. I onda sam čekao da dođe saj. Vojska je već rasporedila se na ovim polaznim položajima, ali smo saj čekali gotovo do 11 časova. Kad su oni došli, krenuli smo i vrlo brzo naišli na prvu prepreku. Šiptari su cele noći radili, tako da su nam prema Orahovcu i na putevima oko Orahovca postavili još 6 linija različitih prepreka i barikada. Uglavnom, kada je došao saj, mi smo krenuli u napad, odmah je na nas otvorena vatra i to je za mene bilo interesantno. Dosta su dejstvovali ručni bacači i to oni čuveni RPG-7. Oni su inače nevidljivi čak i kada dejstvuju i sa 100-200 metara jer nema nikakve prašine, odnosno peska kao kod naših ručnih bacača i nema nikakvog dima. Ali ono što je bilo karakteristično je da ti šiptari koji su nas gađali su bili potpuno neobučeni. Svakih 20-30 sekundi je doletela do nas mina iz ručnog bacača, koja je vrlo opasna, ali ni jedna nije eksplodirala. Ja sam samo rekao vojsci, čuvajte se, jer ako pogodi, može da ubije čoveka, može da mu polomi noge. Šiptari ni sa jedne mine nisu skinuli osigurače. Eto koliko su bili obučeni. Mi smo odmah krenuli sa tenkovima, nešto glavnim putem, nešto preko njiva, kroz kukuruze, gdje smo mogli i odmah razbili tu prvu liniju. Te prepreke nisu bile neke, jer na čelu smo imali tank sa ralicom, koji odmah to sve razbije i raščisti. Sljedeća prepreka također nije bila nikakvog značaja za našu jedinicu i mi smo onda stigli već na sam ulaz u Orahovac, u rejon benzinske pumpe. Već je bilo mnogo dejstva i iz kuća, iz Orahovca, zatim iz rejona asfaltnog puta koji zaobilazi Orahovac i iz tih kuća, jer to je ipak teren koji je u to vrijeme nas nadvišavao. Borba se vodila i u vinogradima na našem levom krilu, borba se vodila i desno preko objekta Amovac, gdje se nalazila prizrenska četa. Ali što se tiče saja, snage su bile raspoređene po dubini i samo jedan manji deo nas je pratio u borbi. Kada smo razbili sljedeću liniju, došli smo u visinu mosta. To je na samom ulazu u Orahovac. Tad su moji osmatrači javili da šiptari masovno napuštaju prvu liniju u rejonu asfaltnog puta. Jer đakovačka četa PJP je već stigla u rejon donjih potočana, čak i prema gornjim potočanima i sa sredstvima koja je imala, a to je bio jedan trocevac 20/3, dejstvovala po šiptarima tako da se u jednom momentu možda njih 200 ili 300 videlo u povlačenju ili bolje bi to bilo da se kaže u bežanju. Mi smo onda otvorili artiljerijsku vatru, minobacačku vatru, ali ona najefikasnija sredstva koja bi bila u toj prilici, prage nisu mogle da nam dejstvuju, jer su bile u mrtvom uglu, na samom ulazu u Orahovac. Po nama je tada dosta otvarana i snajperska vatra
i mitraljezska vatra, ali iz samog Orahovca. Taj most je bio pretvoren u prepreku. Na sam ulaz u most Šiptari su donijeli šasi od jednog kamiona i sajlama je vezali za most, a sa druge strane mosta dovezli su jedan teški kamion man, natovaren drvima. I onda nisu ga prevrnuli, ali su ga tako okrenuli popreko, da nije mogao da se pomeri. Rejon oko mosta su minirali protiv tenkovskim minama. Kada smo došli u taj rejon, prvo što smo uradili, to smo, da kažem, oterali dejstvom Šiptara iz prvih kuća. Zatim smo prešli tu malu rečicu, preskočili, može slobodno da se kaže, demontirali ove šiptarske mine, onda tražili da pod našom zaštitom i pod zaštitom Praga dođe tenk sa ralicom, opet zakačili ovu šasiju, prekinuli te sajle i sklonili šasiju sa mosta. Kamion nismo mogli, uskočio je isto pod našom zaštitom, jedan od naših starešina u pokušaju da spoji kablove, da ga upali, međutim akumulator na neki način je bio istrošen, nije mogao da se upali i morali smo onda da tenk sa ralicom dođe, odgura kamion sa mosta i jednostavno ga prevrne sa puta. Tad smo sa svim snagama, praktično, tad je već i saj stigao u malo većem broju, upali u prve kuće u Orahovcu. Tad sam video samo na jednom mjestu, negdje oko 15 vozila, raznih džipova i vozila sa oznakama UČK, sa šiptarskim tim UČK tablicom. Interesantno, jedan pick-up Toyotin beše kod tih prvih kuća, ali na njemu je stajao mitraljez 12-7 DŠK, a pored vozila jedan šiptar, baš onako visokog rasta, verovatno preko 1,90 m, u šarenoj uniformi sa oficirskim opasačem, pištoljem u futroli, tetejcem i sa italijanskim automatom Beretta. Metak 12,7 mm iz našeg mitraljeza sa tenka ga je pogodio u glavu. Tako da mu je bio odneo gotovo polovinu glave, a mozak je već bio iscureo po njemu. On je tu sa tog pick-upa dejstvovao sa protivavionskog mitraljeza u trenutku kad je pogođen. Već smo uspostavili vezu i sa levokrivnim susedom, sa đakovačkom četom. Počeli smo i pretres prvih kuća. Iz jedne od prvih kuća istrčava šiptar sa 2 bombe u rukama. Jednu bombu uspijeva da baca i ranjava, pošto je ipak bomba bila sa kuglicama, a ne ona odbrambena sa gelerima. Ranjava jednog od mojih vojnih policajaca. Mi ga, pre nego što je bacio onu drugu bombu iz leve ruke, pogađamo i pošto je bio u neposrednoj blizini, ja sam mu pritrčao i uhvatio onu ruku u kojoj je držao bombu, da je ne ispusti, jer je već to bio onaj samrtni ropac i pošto je bio u nekoj bašti sa paprikom, čupao je, onom jednom rukom je čupao papriku, a drugom je čvrsto držao bombu. Ja sam bombu izvukao iz ruke i bacio je
Iz sljedeće kuće istrčavaju 3 šiptara u uniformama. Verovatno su oni tu bili da bi štitili izvlačenje ostalih. I pokušavaju da beže unazad iz tih kuća. Normalno otvaramo vatru i ja tad vidim da moja vojska dejstvuje rafalima. Iako su šiptari možda bili na 30 metara, pa pre nego što smo prvo pogodili, uspjeli su već da pređu i 50 metara. Taj treći je čak uspeo i nama da pobegne, ali ne i Đakovačkoj 4 MUP-a koja je se nalazila tu u blizini. I krenuli smo tako od kuće do kuće. Neke od ovih jedinica su krenule putem prema samom, centru Orahovca. Na desnom krilu vidimo da i čujemo paljbu, da je već također do prvih kuća stigla i Prizrenska četa i da ona napreduje jer joj je cilj bio da deblokira snage MUP-a, kojih je sigurno bilo više od 200 u reonu policijske stanice i hotela Orvin, a mi smo putem, koji zaobilazi Orahovac prema Mališevu, nastavili glavninom snaga kako bi presekli izvlačenje šiptara iz Orahovca prema Mališevu. Tu smo imali u više navrata dejstvo šiptara, sad vrlo često dejstvo snajpera, dejstvo mitraljeza i nekoliko prepreka. Recimo, šiptari su tu prekopali asfaltni put i to napravili dosta velike prepreke da bi sprečili da tenkovi idu dalje. Ali opet su pravili velike greške. Šiptari su, koristeći one velike kopače i bagere u toku noći, napravili nekoliko barikada. Oni su mislili da ako prekopaju asfaltne puteve, negdje naprave dubinu 2,5 metra i svu zemlju prebace na stranu sa koje smo mi dolazili, da će tako pojačati tu prepreku. U stvari, oni su tako nama olakšali posao, jer uvijek na čelu svake naše tenkovske kolone išao je tenk sa ralicom, jer svaka tenkovska četa ima po jedan takav tenk. I naš tenk, kada je stigao do te prepreke, samo je iz nekoliko vraćanja unazad svu zemlju ubacio ponovo u taj iskop, sve to poravnao, tako da ne samo tenkovi, nego i prage i druga vozila su mogla da nastave put. Tu smo na jednom mjestu već naišli i na iskopane šiptarske rovove. Recimo, naišli smo i na šiptarski top 76 mm, isto u zaklonu, sa unutra ubačenom granatom. To je top američkog porekla. On je i protivoklopni, ali također može da služi i za podršku, jer kad koristi granate za podršku, ima domet od 7,6 km. Ali, verovatno kada je nastala ta opšta bežanija, da je i ta posluga napustila taj top. U to vrijeme stigao je i general Lazarević i general MUP-a obrat Stevanović. Došli su da vide kako idu dejstva. Vidjeli su da smo već gotovo na polovini Orahovca, da ide to sve dobro. Ali eto, kakva su dejstva, samo jedna činjenica. Moj desetar, osmatrač iz minobacačkog voda 120 mm,
koji je pratio borbeni poredak da bi vršio korekturu vatre minobacača, da bi napravio iza Prage mesto za generala Lazarevića, samo se je pomerio malo u desno i odmah bio pogođen snajperom u butinu, jer mu je butina bila otkrivena. Ja sam u 2-3 navrata sa ovim mojim pratiocima bio prikovan u kanalu pored asfaltnog puta u nekim kupinama, da nisam mogao 15-20 minuta da se pomerim od snajpera. Sve dok naše Prage i naši osmatrači nisu uočili rejon iz koga dejstvuje i pokrili ga vatrom da bi mi mogli da se prebacimo na sljedeću liniju. Negdje baš u kasnim popodnevnim časovima već smo se približavali posljednjoj benzinskoj pumpi na raskrsnici koja iz Orahovca, na raskrsnici puta koji vodi prema Mališevu. I tu smo uočili da iz Orahovca velikom brzinom pojedini automobili ili čak grupe automobila odlaze prema Mališevu. To su Šiptari koji su bežali, napuštali Orahovac. Preko veze smo već čuli da je prizrenska četa PEP deblokirala policijsku stanicu i hotel u Orahovcu i da je praktično u toku oslobađanje gornjeg dela Orahovca koji se nalazi prema planini, a to je deo Orahovca u kome je stacionirano srpsko stanovništvo. Mi smo dejstvovali i pragama i mitraljezima po ovim automobilima i negdje pred sam mrak presekli smo pravac izvlačenja šiptarskih snaga puta. Posle toga deo šiptarskih snaga se izvlačio peške prema objektu Krasta i prema Vransteni. To su objekti koji dominiraju iznad Orahovca. Ja sam pokušao da ubedim ove komandire i komandanta Saja da obavezno se zauzme objekat Vranstena. Oni su rekli da ih to ne interesuje, njihov zadatak je samo Orahovac. Ja sam čak rekao da ću ga ja zauzeti sa vojskom, ali da ga oni drže posle toga, jer onaj ko drži taj objekat, on na nišanu drži i ceo Orahovac. Pošto oni to nisu hteli, rekli su da dolazi druga jedna jedinica MUP-a koja će preuzeti Orahovac, a da se oni odmah vraćaju za Prištinu, odnosno na svoje mjesto. Ja sam posle zauzimanja Orahovca čuo se i više puta u toku dana sa generalom Pavkovićem, generalom Lazarevićem, sa načelnikom MUP-a Prizren. Bio sam sretan jer smo zauzeli Orahovac, oslobodili ga od terorističkih snaga. Imao sam, što se vojske tiče, samo jednog lakše i jednog teže ranjenog vojnika. MUP je imao jednog poginulog i imao je 6 lakše i teže ranjenih policajaca. Ali jedan ili prvi i jedini grad koji su zauzeli teroristi je bio oslobođen. Posle zauzimanja Orahovca i u toku čekanja da pristigne ta jedinica MUP-a, obišli smo nekoliko kuća koje su bile pretvorene u vatrene tačke. I u jednoj kući, na samom izlazu iz Orahovca, pozvao me jedan od naših vojnika, bilo je 30 ranaca šiptarskih, vojničkih ranaca, sa opremom. To su ranci švedske vojske, ali su oni verovatno bili već izbačeni iz upotrebe i onda kupljeni u tim prodavnicama gdje se kupuje kao vojna oprema.
Sami ranci nisu bili interesantni, ali pored tih ranaca nalazili su se dve kese sa dokumentima otetih Srba. Ne mogu sad tačno da se setim, ali mislim da su tu bili dokumenti od više od 30 otetih Srba, od kojih sam ja neke i lično poznavao. Kompleti, onako, čovjek nosi obično sva dokumenta u novčaniku. Novčanik sa svim, sa slikama porodice, ličnom kartom, zdravstvenom knjižicom. I ono što je karakteristično, iz svih tih novčanika su bile uzete pare. Tu dokumentaciju smo predali MUP-u Prizren. Tek tada smo saznali da su Šiptari one noći, 17. na 18. kada su napali Zočište, Retimlje, uspjeli da praktično razoružaju Srbe, odnosno da su im Srbi pružali otpor dok su imali municiju, a da su Šiptari, njihovi komšije, ih pozvali ujutru da samo predaju oružje i da im se neće ništa desiti. Srbi, kao i uvek, naivni su im poverovali, predali oružje da bi Šiptari odmah ubili tu na licu mesta jednog Srbina i zapalili ga. Silovali su dve mlade žene, Srpkinje, i to jednu u prodavnici, jednu u ambulanti. Svaku od njih silovalo je više od 40 Šiptara. A onda su i žene i decu i sve te ljude utovarili u traktore, motokultivatore i prebacili verovatno nekim putevima, možda i kroz sam Orahovac, jer je tad bio pod njihovom kontrolom, u rejon sela Drenovac, gdje je bila jedna od njihovih komandi. Pa kada smo mi krenuli 18. u napad na Belu crkvu i kada smo već stigli do Brnjače, oni su još u toku noći kamionom sve njih prebacili u rejon Mališeva, gdje su one žene koje su kasnije oslobođene pričale da su čuli jauke muškaraca koji su ispitivani i mučeni. Posle toga su razdvojeni. Jedan deo je jednim autobusom, raznim putevima prebačen u Jablanicu, u zonu Dukađini, gdje je komandant bio Ramuš Haradinaj. A u Jablanici je komandant bio Ljahi Brahimaj, zvani Mađup. I tu su odvojene od te grupe koja je došla u Jablanicu žene od muškaraca. Držani su to nekoliko dana i kada su prebacivani u rejon Crmljana, žena koja je oslobođena sa svojom decom, dovedeni su u jednu kuću čiji su zidovi bili faktično svi pokriveni ili isprskani sa krvi, jer su tu mučeni i ubijani Srbi. A onda su odvedene samo na asfaltni put koji vodi prema Đakovici i rečeno im idite ovim putem dok ne dođete do svojih. I tako su oni došli do prve patrole MUP-a. Tada smo, prvi put saznali da je veliki broj Srba kindapovan i odveden. Od tih kindapovanih Srba oko 40 se vodilo kao nestalo, da bi kasnije, posle rata, od jednog broja njih na raznim mestima su pronađena tela i moglo se zaključiti da su mučeni pre nego što su ubijeni. Bilo da su streljani, bilo da su ubijeni hladnim oružjem. Kada sam se vratio u
svoju kasarnu u Prizrenu bio sam stvarno zadovoljan i sretan zbog oslobađanja Orahovca. Ali tad sam doživio jedno veliko razočarenje. Čim sam došao u svoju kancelariju, moj načelnik štaba, pukovnik Lojanica, mi je rekao, kaže, cijel dan te zove komandant armije i pita gde si. I ja sam mu se javljao prvih nekoliko puta, posle toga više nisam htio da se javljam, javljao se samo vojnik. U vojnom vrhu je postojala različita gledišta o angažovanju vojske. General Pavković, Lazarević i tako dalje su bili zato da se vojska uključi i pomogne MUP-u u razbijanju terorističkih snaga. Komandant armije, general Samardžić i načelnik generalštaba, u to vrijeme bio general Perišić, su bili protiv toga. Oni su bili zato da se proglasi neko od stanja, da li vanredno stanje na Kosovo i Metohiji, na delu teritorije i tako dalje, i da se onda sve stavi pod komandu vojske i da vojska reši situaciju na Kosovu i Metohiji. To su sve ipak bile političke odluke, a narod na terenu je trpeo. Čim sam stigao u Prizren, kad mi je to sve saopštio moj načelnik štaba, odmah me, možda posle par minuta, zvao i general Lazarević. Kaže, Božo, ti znaš kakav je Samardžić, i kada me pozvao general Lazarević, rekao mi je da je general Samardžić besan, da ima informacije da sam ja krenuo u napad na Orahovac, da će me vrlo verovatno zvati u možda narednih nekoliko minuta i da ja njemu kažem da sam ja samoinicijativno krenuo u napad, da nisam krenuo po naređenju generala Pavkovića. Ali kaže, zvaćete sad i Pavković. Istina, zvao me Pavković, možda kroz minut, dva, i kaže, znaš šta, Božo, znaš ti kakav je tamo, reci da si išao samoinicijativno. Ja kažem, kako, gospodine generale, da kažem da sam išao samoinicijativno? Kad sam išao po naređenju i to. Snađi se, nemoj reći da sam te ja naredio. To sam doživeo kao jedan vrlo težak udarac. Jer ja sam uvijek bio spreman da stanem iza svakog svog starešine, iza svakog svog vojnika. I istina, posle možda 10 minuta zvao me general Samardžić. On je prema meni u svim ranijim kontaktima bio mnogo korektniji nego prema drugim starešinama. Jer sve druge starešine je poznavao, nekad im je bio komandant ili ih je poznavao iz nekih drugih perioda. Jedino ja, koji sam došao sa strane u tu brigadu, prvi put sam se sreo sa njim i zato je prema meni uvijek imao ovako profesionalan odnos. Po glasu sam osjetio, to je bio ovako jedan baš hladan glas. Kada sam se javio, kaže, gde ste vi danas, gospodine pukovniče? Ja kažem, gospodine generale, bio sam da obiđem borbenu grupu 3 u rejonu Rogova. Kaže, danas su bile borbe u Orahovcu. Da, kažem, gospodine generale, MUP je sa svojim snagama krenuo u oslobađanje Orahovca. A jeste li vi išli sa svojim snagama? Pa kažem, gospodine generale, podržao sam ih artiljerijom, malo minobacačima, pomagao sam im malo. Kaže, a jeste li išli sa tenkovima? General Samardžić je tenkista. Nisam mogao da lažem. Kažem, angažovao sam i 3 tenka. Iako su 3 tenka bila prvog dana, a drugog dana 6. Kaže, a ko je vama to naredio, gospodine pukovniče? Kažem, pa sam sam to, odlučio, gospodine generale. Kako ste vi to mogli da odlučite sami?
gospodine generale, to je moja zona za koju sam ja odgovoran. I po pravilu službe imam pravo da sam donesem takvu odluku. Ali u rejonu Orahovca se nalazio i moj kapetan Petrović, kaže, kako tvoj kapetan, šta on tamo radi? Pa ja sam ga poslao pre 3 dana, jer sam dobio informacije da se u rejonu Kraste i Vran Stene pojavljuju veće grupe terorista u uniformama. Pa on je iz moje izviđačke čete, poslao sam ga sa sredstvima veze da obaveštava o pokretima terorističkih snaga i on nije mogao da se izvuče iz Orahovca, ostao je i kada mi se javio, krenuo sam i praktično njega da deblokiram. Još je tu bilo kratkih tih, ali ja sam bio kategoričan da sam ja to uradio samoinicijativno. I onda na kraju mi general kaže, gospodine pukovniče, vi ste danas radili protiv svoje vojske, protiv svoga naroda i protiv svoje države. Bio sam zatečen i zapanjen, mislim, sa takvom nekom konstatacijom. Ali onda na kraju mi je rekao i samo ovo, ali kaže, mere slede. I tako se završio taj razgovor. Kasnije, možda 10 dana iza toga, došao je general Samardžić kod mene i imali smo razgovor u 4 oka. Tražio mi je borbena dokumenta. Ja sam iz kase izvadio borbena dokumenta i pokazao mu i kartu i zapovest i sve ostalo i izveštaj posle izvršenog borbenog dejstva i on je video da mi karta nije potpisana u levom uglu, gde inače treba da se potpiše komandant. Nebojša Pavković nije bio potpisan. Kažem, vidiš da ti je karta ne potpisana. Ja vam kažem, gospodine generale, da sam samo inicijativno krenuo napad. A tražit ću general Pavkovića ko hoće da mi je potpiše. Kaže, znam, imao si 2 ranjenih. Kaže, da li si mogao, recimo, da li je moglo da ti pogine 10 i više ljudi? Ja kažem, gospodine generale, imali smo sreće, moglo je da pogine i 10 i više ljudi. A znaš li ti šta bi s tobom bilo, gospodine pukovniče, da ti je poginuo 1 čovjek? Prvi put sam se tad zamislio. Ti bi, kaže, završio u zatvoru. I ja znam da ti nisi sam inicijativno krenuo na. Ali u buduće makar imaj potpisanu kartu da ne odgovaraš samo ti. I opet, tad mi izneo te svoje stavove da vojska treba da reši stanje na Kosovu i Metohiji, ali zato treba da dobije odrešene ruke, da se MUP stavi, odnosno jedinice MUP-a pod komandu vojske i da se sve to završi za nedelju dana do 10 dana. I rekao mi je da je general Perišić bio za moju smenu, ali na kraju krajeva da je on mu predložio da ja ostanem i dalje na dužnosti komandanta brigade zbog toga što sam sa te teritorije, zbog toga što najbolje poznajem zonu i zbog toga što to ne bi bila dobra poruka jednostavno drugim starešinama u mojoj brigadi ili drugim komandantima na Kosovu i Metohiji.